Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyao suk wo pat ye video how new channel hakani ke video kwa open snyao chapi watang chis ngim pudap wadep yakular ka Iran wo ceasefire wa ka US ka Taiwan damaham ka Iran wo tangkhan ya kate ka ceasefire ka wadep yakular ka wa ka US teneyi idaw ong ka Iran kamte te ton pat ye kani ka video hadu wakut khanang wayo tip iye wasakyat tesnyao ba hamdam le uye subscribe your new channel we knyan how to bel wa em hai tu khnang wayo pten cho cho phe yo ye ki video wa thame te ton stangi nin kasngi ka Israel da Hiar ko da kathama wa he do nado was dang ko ye ka operation roaring lion yong ka Lebanon we ite to du hapo chi phau minute the strike ko ya dang tam chi spa tali ki headquarter ki Hezbollah ki military areas wa command and control center ha Beirut beka wa ha southern Lebanon halor ini wajio waro ka Iran da khang no ko ye lai biang ki jhat na ka Strait of Hormuz kam wo pen kan mo wa prime minister ka Israel u Benjamin da kam u wa ka Lebanon u kan thup ko ha yaklam ceasefire ka US Iran kam te da chim ka bu ka Israel Defense Force dep te Hiar ko da kathma wa he do ha Lebanon nin kasngi na do was dang kani kathma we na do ka ar tarik u banai wale hado nin kasngi waro de hado chi hajar sans pa ngut ki bru wa yap ha Lebanon wa kan thup langdang tam ya chispa le pha ngut ki khana nei te idaw ka Iran da ongko wa utang khain na mo withdraw ko na ka ceasefire wa ka US ladang pten ka Israel u attack ya ka Lebanon kam wo pen kan mo wa hachwa ini ka Iran da de maham ko le ya ka Israel wo Hiar thma ko ya ka Tel Aviv lada sange ka Israel ya ka thma ha Lebanon u prime minister ka Israel u Benjamin to wa chailak bha we idaw wa ong kamte to wa karchan ne support u ya ka rai u Donald Trump wo dam u Hiar thma ya ka Iran wei wo pen bana da ka ceasefire ar kanta hachwa ukut ka deadline wada u ya ka Iran tang wada ong u wa ka Lebanon u kan thup ko hakani ka ceasefire wei da penman u da ka strike wa he do nin ka sngi ha Lebanon na do was dang ya ka operation roaring lion kamte ka Iran le das dang biang ko wo attack ya ka UAE nin ka sngi what halor wada dep ya kular ko da ka ceasefire wa ka US le ka UAE da ongko wada dep siat panhap ko ye ki wabon tali ki drone wa ki missile ka Iran nin kasngi tela de pai kam nim yodor une slem kani ka ceasefire nei bha ka Israel le msange ki Hiar thma ha Lebanon kamte ka Iran le mchong suki ko klem da e jubab ya ka Israel wa yor a ye ki nong chong chnong wa lui lui ye yap roi he ki pli te du ki ni don hi ki wa kwa open snyao chapi ye subscribe we like ye ki video khnang we yo ten cho cho phi yo ye ki video thame khub le chi pon